हाय फ्रेंड्स नमस्कार सजुदेव यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। देखो मु आसी मेडिकल आम भौणी झील को देह खराब आ मेडिकल देखो केते भीड़ डाक्तर मैंने सब लाइन डाक्तर मैंने सब ये अच्छा चैम्बर अच्छा आउ सब पेसेंट मैंने सब लाइन रे ठिया होती। आपण मैंने देखु और वीडियो टी को फास्ट लास्ट पर्यंत देखु और लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट माध्यम जनातु। नमस्कार। 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루, 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까. 따뜻한 모닝커피의 향기가 오늘 하루도 날 기대하게 만드는 걸. 우리 오늘은 또 어떻게 지낼까. 너를 바라만 보고 있어도 좋아. 아무 말도 하지 않아도 난 좋아. 너의 눈만 바라봐도 내 모든 걸 다 알 것 같아. 우린 너무 완벽하게 모든 게 다 잘 맞아서 가끔 난 걱정이 돼. 네가 날 떠나가 버릴까 봐. 쓸데없는 다른 걱정 따윈 생각하지 말기로 해. 오늘은 우리 기다렸던 데이트 날이야. 손을 잡아줘. 오늘 데이트도 멋졌어. 너도 좋았어. 내일은 또 어떤 곳을 너와 함께 가볼까. 너와 함께 먹고 싶었던 명동 길거리 음식, 내일 그걸 먹으러 가볼까.